komeza ugire uwa gatatu mwiza. Ikinyamakuru Marca mu gihugu cya Espagne cyatwereka Marco Asensio, uyu nguyu akaba amaze amezi 11 adakandagira mu kibuga nyuma yuko avunikiye mu mukino wa gicuti bahuraga n'ikipe ya Arsenal Washington mwaka ushize. Uyu mugabo bakamubwira ati biterwa n'ukuntu byitwaramo nkuko iyi titre y'ikinyamakuru bivuga. Akaba rero kiravuga ati wakagombye gufatira ku rugero rwa Diego Costa. Costa yavunitse imvune imeze nk'iya Marco Asensio ariko yamaze iminsi 193 kugira ngo agaruke mu kibuga hari umwaka wa 2012, naho yagarukiye yabyitwayemo neza cyane kuko icyo gihe akaba yarahise natizwa mu ikipe ya Rayo Vallecano, yitwara neza cyane. Costa biza no kumuviramo kariyeri nziza cyane no kujya muri Chelsea n'ibindi byakurikiyeho nyuma. Abandi byangiye bisa nkaho biyagiraho ingaruka zikomeye harimo Radamel Falcao El Tigre. Uyu nguyu byanamukostinze kudakina igikombe cy'isi 2014 kuko yamaze amezi 6 kuva icyo gihe kariyeri yahise isa nkaho isubira inyuma y'imvune. Abandi bagiye bavunikiza imvune bakitwara neza ni Xavi Hernandez mu mwaka wa 2005 yarayivunitse amara iminsi 149 adakina, aza kongera kuyivunika hagati y'ibihumbi 2011 n'ibihumbi 2012 amara iminsi 171 nawe kariyeri yesa nkaho irangira. Undi muntu wayivunitse imvune nk'iya Marco Asensio mu ivi ni Van Nistelrooy, hari mu bihumbi 2000 mbere ya Euro yarayivunitse amara iminsi 309 sha bimuviramo kutamera neza cyane, aza no kujya muri Madrid arayivunika amara amezi 10 ihita irangiza kariyeri ye. Undi muntu yakubise ariko isa nkaho ari igifaru ni Zlatan ejo ari mu ikipe ya Man United, yahuye na André avunika mu ivi ajya hanze ariko igifaru cyahise kigaruka kigetse kijya no kujya muri Amerika kirakina, ibintu bigenda neza cyane. Bikavuga rero iyi mvune yo mu ivi biterwa n'ukuntu byitwaramo. Undi muntu yarirangije kariyeri ye buriya ni Benjamin Mendy yararangiye nyuma yuko yavunwe na Andros Townsend murabyibuka Man City n'ikina n'ikipe ya Crystal Palace, akamara hafi sezo yose adakina na n'ubu ngubu amaze imyaka 2 yistragolinga nareba nabi imvune zarangiza kariyeri ye. Iyi mvune yo mu ivi ni imvune mbi cyane. Ikinyamakuru AS mu gihugu cya Espagne kandi kirakomeza tutwereka ko shampiyona yamaze kugaruka rwose kuri uyu wa kane, icyiciro cya kabiri kiratangira, ari nako La Liga nayo itangira mu gihugu cya Espagne. Dutangira match ya Betis Sevilla ndetse na FC Sevilla. Ikinyamakuru kikakomeza kitubwira ko government ya Espagne yamaze gutangaza yuko niyo izatanga uburenganzira bw'uko abafana baza mu kibuga cyangwa se bataza. Akaba nta wundi muntu utegereje kuzatanga icyo gisubizo rwose. Bamaze kubwira abafanya muri Espagne bari bamaze iminsi bateza induru ngo barashaka ko bagaruka ku kibuga. Government yababwiye ati twego tuzafata icyemezo. Ikinyamakuru AS kandi kirakomeza tukeka ko ngo match 38 line up 38 ubundi Zinedine Zidane ni umugabo utajya ugira 11 babanzamo. Ni ukuvuga ngo match amaze gukina zose za La Liga nta gihe yigeze agarura ikipe yari yakinnye match iheruka. Akaba rero uyu mugabo bavuga ati bati rwose hari abakinnyi bamaze no kuba bakina iminota myinshi, abandi bose bakinye mikeya cyane. Harimo Benzema, hakaza Casemiro, Sergio Ramos, Rafael Varane na Thibaut Courtois, abandi bose bakinye iminota mike cyane ishoboka kuko ahora akora rotation. Noneho ikinyamakuru kigashyira iyi titre kivuga ngo match 38 line up 38 zitandukanye, ngo message abaha buri munsi Zinedine Zidane aravuga ati buri wese ndamukeneye. Niyo message ngahora abaha abakinnyi b'ikipe ya Madrid buri munsi. Ikinyamakuru Sport mu gihugu cya Espagne kigaruka kuri dossier ya Lautaro Martinez na Barcelona, kitubwira ko Lautaro na Barcelona bamaze kumvikana ariko igisigaye ni Inter na Barcelona. Barcelona akaba yarakoze ibishoboka byabyo byose kugira ngo itange abakinnyi n'amafaranga makeya, ariko Inter yawugiye ikintu kimwe kugeza ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 clause liberatoire y'uyu musore irabirangiye miliyoni 111 nimutayishyura ibintu bishobora kuzagenda nabi kurushaho. Quotidiano Sportivo mu gihugu cy'Ubutaliyani kandi ikaba igaruka muri iki gitondo cyo kuwa gatatu itubwira ko Dybala yaganiriye na CNN, akaba baraganiriye byinshi cyane. Rero bamubaza kubijyanye kabisa no kuba yarashatse gusohoka mu ikipe ya Juve muri iyi sama yashize. Akaba yaravuze ko amakipe yamushatse yari iri imbere cyane yari Paris Saint-Germain ariko bitakunze. Hanyuma iki kinyamakuru kandi kikakomeza kitubwira ko amubajije kubijyanye no kuba yajya mu ikipe ya Barcelona gukinana na Messi. Yavuze ati Messi dukinana mu ikipe y'igihugu, bafite ikipe nziza cyane ikomeye, nta muntu utakifuza kuyikinamo, atariko najye mu ikipe y'inzozi ya benshi ya Juventus. Ati urukundo rwanjye na Juve rwose ruri hejuru cyane ku buryo ntifuza kuba najya mu yindi club rwose itari Juventus. Anako kandi La Gazzetta dello Sport hita tubwira ko Dybala agiye kongera amasezerano, akaba yamaze gupropoza miliyoni 15 kuba arizo yahembwa z'amayero ku mwaka, hanyuma ngo zishobora kuba zagabanywa hagati y'abadiskise hakava hebyiri, urabibona aho ngaho. La Sampa mu gihugu cy'Ubutaliyani ikinyamakuru kikakomeza kitubwira ko Mario Balotelli ndetse na Brescia urukundo ruri hasi cyane, rurimo ruragenda nabi nyuma yuko ku munsi w'ejo yaje ku kibuga cy'ipe ya Brescia nk'abakinnyi bakoraga imyitozo aza saa 2:42 n'imyitozo yatangiye, hanyuma bahise bamwirukana abayobozi b'ikipe ya Brescia bamubwira ati genda uzagaruke ejo. Bisa nkaho uyu munsi cyangwa ejo biri burangire Balotelli atandukanye n'ikipe mu buryo buri definitive bamuhaye noneho urupapuro rumusezerera burundu.
Ikinyamakuru Sport Build kuri wa gatatu kirimo kiratwereka ko cyaganiriye na Kingsley Coman, baganiriye byinshi cyane. Rero bamubajije kuba Leroy Sané yaza mu ikipe ya Bayern Munich, yavuze ati umukinnyi mwiza cyane twakifuza kuba twakina nawe. Bamubajije ko yaza gakonkiransa umwanya bakamuta kuri bench, yavuze ati je nta kibazo na kimwe mbifitemo kabisa, tuzahanganira umwanya kandi ndamwishimiye, n'umukinnyi mwiza cyane wanazamura club yacu, ntago ibyo kubanzamo n'ibyo kutabanzamo n'ibyo nitayo. Sport Build kandi iragaruka kuri Jadon Sancho nk'uko mubibona, akaba Gareth Southgate yavuze ati aracyafite byinshi cyane byo kwiga. Yavuze ati ni umusore muto w'imyaka 20 w'umuhanga ufite impano iteye ubwoba, atariko aracyafite twinshi cyane two gukosora mu mupira buryo umwana w'imyaka 20 ntago aragira kuri top level, top. Mbibutsa ko uyu musore amaze gutsinda ibitego 20 na assist 20 muri Bundesliga muri iyi saison, akaba ari no mu autoscorer. Hanyuma kandi akaba mu ikipe y'igihugu y'Abongereza amaze kwitabira match 11 atsinda ibitego 2 byonyine gusa. Ikinyamakuru L'Equipe kitubwira ko Conseil d'Etat yamaze guhagarika shampiyona burundu, none nta n'ukiburana mu gihugu cy'Ubufaransa. Conseil d'Etat ikaba yavuze ko icyo bagomba gukurikiza hanga mu Bufaransa ari uko bakurikiza icyo bita point par game, no kuba impuzandengo y'imikino yari isigaye. Hanyuma journée 28 nizo bahise barangirizaho shampiyona. Ikipe ya Lyon ikaba yararangije ku mwanya wa 7. Ikinyamakuru gikomeza kitubwira ko Jean-Michel Aulas nyine yatsinzwe uru rubanza. Akaba Corriere Picard mu gihugu cy'Ubufaransa ikomeza tubwira ko kabisa Conseil d'Etat yafashe icyemezo cy'uko kumanura Amiens na Toulouse bitigeze bikurikiza amategeko. Akaba rero izi kipe zombi zigomba kuguma mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubwo nizere ko Gicumbi na Heroes kabisa nazo zizahabwa ubutabera nk'uko izi zo mu Bufaransa nazo zihabwa ubutabera bwiza cyane. Ani nako kandi ikinyamakuru La Dépêche du Midi mu Bufaransa kivuga ngo ese niba Toulouse igumye muri Ligue 1 bizagenda bite? Akaba Conseil d'Etat yafunguye urundi rupaje rugomba kuzaho izindi mpaka zidashira, kuko biri bihite bituma Ligue 1 izazamo amakipe 22 kuko arayazamutse mu Bufaransa yandi. C'est une affaire à suivre mon ami. Ikinyamakuru The Sun cyakomeza kitubwira ko Newcastle n'ubu ntiragurwa, dossier irimo irasubizwa inyuma yuko BN Sport itangaje yuko sinyare yabo ndetse ifite amakuru yuko byose dokima zose zihari yuko sinyare yabo yibwe na chaîne y'Abanya-Saudi Arabia. Iyi channel ikaba yerekanaga n'imikino ya Premier League ku buntu. Iyi dossier bamaze kuyishyikiriza Abongereza bavuga ati mubyigeho ibi bintu, ataba abantu rwose bakoze ibintu by'amafuti cyane. Saudi Arabia rero biri kugenda bibloka cyane. Inde information irimo nuko ikinyamakuru gikomeza kitubwira ko abadepite 16 bo mu gihugu cy'Ubwongereza bamaze kwandikira government y'Ubwongereza bababwira ko badashaka kubona Newcastle igurwa na Saudi Arabia, kubera ko Saudi Arabia ngirashaka gukoresha image yayigira nziza ibinyujije mu gihugu cy'Ubwongereza. Ibyo ntibashaka kubyumva. Anako kandi hiyongeramo indi dossier yazamutsemo yuko umunyamerika Henry Morris ashaka kugura ikipe ya Newcastle nimba aba Saudi Arabia bibananiye. Ampaye ni show. Ikinyamakuru The Sun kandi cyadusobanurira kuri dossier yo ku munsi w'ejo. Stoke City na Man United bagombaga gukina, abakinnyi bamaze kugera ku kibuga cya Carrington aho bari bagiye gukinira iyi match. Bahita babwibwa information yuko umutoza wa Stoke City Michael O'Neill yamaze kupimwamo COVID-19. Abantu bose bahise baguruka binaga mu modoka basubira mu mazu yabo kabisa. Byari show. Amaye ngane atari. Ikinyamakuru The Sun kandi kirakomeza kitubwira ko umutoza Ole Gunnar Solskjaer yamaze gutangariza abakinnyi ndetse na staff yose na buri muntu wese mu ikipe ya Man United yamaze kumenya ko Paul Pogba niwe nimero 10 w'ikipe ya Manchester United. 1.3 c'est comme ça mes amis. Ikinyamakuru The Sun kandi cyamaze kuba gitangaza inkuru yuko clause liberatoire ya Dayot Upamecano ari $53 z'amapaundi. Ariko izarangira ryari kuri 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Akaba rero Arsenal nimba ikeneye kwishyura Dayot Upamecano imenye kari kuri 30 z'ukwezi kwa gatandatu, ikaba yamaze kwishyura aya mafaranga bitaba ibyo ngibyo, ubwo feri zitaziba compliqué. Mbibutsa ko Dayot Upamecano afite amasezerano n'ikipe ya Leipzig kugera mu mwaka wa 2021. Ikinyamakuru The Sun kandi cyatubwira ko nyuma yuko Paris Saint-Germain itangaza ku munsi w'ejo yuko izatandukana Isama na Thiago Silva, akaba Arsenal gushaka Thiago Silva. Ikinyamakuru The Sun kandi cyatubwira ko ikipe ya Al Dohail yo muri Qatar iri gushaka David Silva ikamukoresha ndetse no muri image zo kwamamaza igikombe cy'isi cyabo cya 2022. Hanyuma iyi kipe rero ikaba yamusinyisha muri iyi myaka rwose, nyuma yuko David Silva agomba kuva mu ikipe ya Man City muri Isama. Akaba rero bivuga ko yasangamo rwose hariya ba Mendy Benatia na Mario Mandzukic, nako kandi yanasanga yo mwene wabo Xavi uri mu ikipe ya Al Sadd nk'umutoza. Yitwa Marcus Rashford yavuze ati rwose njyewe iyo ntaza gukina umupira w'amaguru nari umuhanga mu ishuri, nari nzi imibare,
yananiye na benshi imibare, akavuga ati njye nari kuba umu accountant cyangwa akura muri banke cyangwa akura mu bijyanye na finance n'izindi sector zijyane nk'izo ngibyo byose. Komeza ugire umunsi mwiza cyane, nyagasana kurinde.